lambok lambok ni kamun sekolahan tokol bi kiai pleman pahatotoran tapok de bang rumah kakek tak entos cong tak kira tokol mun tak entos kakek jemun entos tak kira tokol king kakek tak entos jadi mun lambok kiai ni kanukol santri ke rumah tak bengala totoran de bang rumah tokol boleh bi bapak mangken enggak selte bi kiai boleh kabele cong pelaki tak tahu cek kakek kumpuya diwan jang mat tinggal kok kumpuya diwan dia makin saya berak leke pada ini kalau saya mur leke saya lauk leke jadi lagi ya mungkin apa ki nah tak bisa kita sejam kurang 5 menit ngora jadi pada bentang bini kaki lekan korang ayun kan hah nyanyi Kiap Surudin tahun datang nang kaki putra buana boy kira hari ya bahaya hari bodek ya suruh nyanyi di nak Allah bini na siapa deh kak enjak bini na siapa deh barang nyanyi Sul kak Sul hah oh lo papa mah jelek nyanyi yuk jendangku sudah kurang kai kata untuk menyampaikan rasa tapi di hadapanmu semua buyar tak menentu letter saja ramai cak beli boleh bu kiai orang nyanyi Allahumma sholli ala Muhammad sudah ada pergeseran nilai hadirin tak pada makanya mun tak ibu becek boleh mun tak sambil apa boleh jangan jauh kau lu benajunan akhlak tak pada makin gini bangki lambak kering tua salaman ni sebab ke elong sebab ke bibir makin ni sebab ke pepe deh bener ajilah ngucangkinya lambak ngaji Quran biasa mau rip sampai isya ni ke lambak ngaji Quran makin WhatsApp pacu buuk ni wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim Bismillahirrahmanirrahim Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Sadaqallahul azim. Ulama unal izza guru beten gaula jukan guru beten ajunan semulja Kiai Haji Muhammad Saleh Mardian, ajunan semulja Kiai Haji Nuruddin Syarbini, ajunan semulja Kiai Haji Zubairi Saleh, ajunan Kiai Haji Mukhtar Busiri, Kiai Haji Ahmad Zaini, Kiai Haji Hashim, ajunan Kiai Ali Fikri, ben seteja kiai seteja guru seampun hadir. Nuun seporah tak bisa nyebut satu persatu karena keterbatasan pangauning beten kaula. Namun meskipun beten kaula tak nyebut satu persatu, sedikit pun tak mengurangi taklim dek seteja seampun Rabu.
Wallahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, secara istimewa ajunan Bapak Ramli selaku pemangku desa Dumpo Timur, terjugan tak kalep ajunan Bapak Asnan selaku kepala dusun, bersedia aparatur pemerintah di lingkup Dumpo Timur yang hadir, baik di tingkat caleg atau di tingkat apel, bersedia jajaran sepo dek sedia ajunan beten kaula ngaku ngaki. Secara istimewa sahibud da'wa wa sahibul manzil Kiai Haji Absaruddin selaku pemangku Lembaga Pendidikan Islam Darul Ulum Tua Pote beserta seluruh jajaran majelis keluarga, bersedia hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir, wali santriwan dan wali santriwati, dak setuja ajunan beten kaula amul jaaki, ben beten kaula yakin hakul yakin ajunan setuja imul jaaki Allah. Alhamdulillah saat samangken kaula ben ajunan sareng Allah ki paringi umur untuk nambai taat ben ibadah ke Allah. Semoga kasampurnaan umur saya paring aki bi Allah kak dinto biasa tetilan-tilan kaula ben ajunan kenging ridhaipun Allah. Ben semoga pada pada ka ikhtibar tahun datang boleh. Amin Allahumma. Bersama ke kau leban ajunan tak ipasai teeh kecuali atingkal nak foto dalam keadaan soleh dan solihah. Amin Allahumma. Salawat ben salam ireng ngaturaki dak Gusti Kanjeng Nabi sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto diakui oleh dunia sebagai pemimpin dan guru terbaik yang pernah ada. Tada pemimpin, tada guru sukses akati ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak dinyatakan sukses hadirin? Ajunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kak dinto menyebarkan agama Islam langkung sekitar 13 tahun. 23 tahun baginda Rasul menanamkan kalimat tauhid, ngajarin ilmu syariat Islam, terjukan ngajari akhlak. Dari 13 tahun kak dinto sampai samangken 1450 tahun ajarna Gusti Kanjeng Nabi ini kata ilang. Dan sementara terkadang kau leben ajunan lambok si ajar mangken tuai tanya aki ada karina sekali. Nih ke kita sampai puluhan tahun hadir. Lah Nabi Muhammad itu 23 tahun dengan waktu yang sesingkat-singkatnya sampai mangken ajarna Gusti Kanjeng Nabi sampai depak kadumpo. Bahkan insyaallah ajarna Gusti Kanjeng Nabi ini kata kira peke sampai kiamat. Makanya ada salah satu buku namanya Muhammad is Super Leader, Super Teacher sekelangkong. Nabi Muhammad ini adalah pemimpin terbaik. Nabi Muhammad ini adalah guru terbaik. Bagaimana bisa sukses? Ada salah satu dialog yang menarik ketika ada sahabat namanya Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Sayyidina Mu'ad bin Jabal kak dito situng bakto pernah ditugaskan ke Yaman sebagai hakim sekaligus sebagai guru tugas untuk ngajar. Sebelum berangkat Sayyidina Mu'ad bin Jabal ini ada dialog dengan baginda Rasul. Nabi Muhammad bertanya kepada Mu'ad bin Jabal, "Ya Mu'ad, kaifa tasna'u idza urida laka qada?" Mun ia mendeki beda permasalahan
kakek tegepok kalaban permasalahan apa saya kelaku kakek. Sayyidina Mu'ad bin Jabal menjawab, aqdi bi kitabillah, dan gula bakal ngokomin kalaban Al-Qur'an. Fa illam yakun fi kitabillah, mun Al-Qur'an tada ada remah, fa bi sunnati Rasulillah, dan gula ngangkui hadis. Fa illam yakun fi sunnati Rasulillah, mun dalam hadis tada ngangkui apa? Ajtahidu bi ra'yi, gula ngangkui ijtihad pendapat kaula TV. Akhirnya Rasulullah menyatakan, alhamdulillahillazi qad waffaqa rasulillah lima yurdi Rasulullah. Bagus lagi dia. Lah dari jawaban Sayyidina Mu'ad bin Jabal yang dinyatakan oleh baginda Rasul kak dinto jawab penaleres, maka hukum ni sampai mangken Quran gelu baru hadis baru ulama. Sehingga dalam kaitan hukum, Quran tada sare hadis, hadis tada ulama boleh berijtihad, meskipun makin banyak aliran-aliran setanda ke ijtihad. Bocor orang ulama nikah tak maksum, ulama bisa saja keliru. Lekula ben ajunan nora ulama polan ipakon Gusti Kanjeng Nabi, ben mun tak nora ulama sing ngartena hadis, sing ngartena Quran kaula ben ajunan tak oning. Egi na bangki? Egi na bangki? Kaula ban ajunan ikut ulama kak dinto benih nyimpang dari Quran hadirin. Contoh ada ayat, man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Pasera orang seodi etunya buta, maka akhirat bekal buta. Nih kemun pah iar te tak ngangkui ulama kaula ajunan, maksud tak orang dek remah nikah. Mi pah mun etunya salah etunya tak ningale ke akhirat pakun tak ningale. Lah akhirnya dinyatakan buta seetunya nih kebeni buta tengal tapi buta ateh. Sesuai kalaban ayat seperti ini. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Pasal orang setanda dak ke Quran, tanda dak ke Allah, tanda dak ke Rasul, maka orang ni kebekal paringi ruwet. Akhir zaman ni kemakin banyak tak banyak orang ruwet. Apa nak boleh kalau orang jemput jak presiden ruwet. Anak apa mak banyak orang ruwet? Kau leban ajunan banyak nyimpang dari syariat. Yang gini bangki. Akhirnya banyak orang stres. Pertumbuhan penduduk semakin padat dan persaingan hidup semakin ketat. Dan kemajuan zaman semakin pesat. Akhirnya kebutuhan semakin meningkat. Bukan hanya persoalan penghidupan, bukan hanya persoalan keuangan. Terlalu banyak janda. Wah, kok. Neng jarok norok lah. Orang ni kemudian terjempang dari Quran hadirin. Itunya ni kebekal ruwet. Nggih na bangki. Dan zaman akhir orang kan banyak nyimpang dari Al-Quran. Saya pikir di manusia ni katunya. Siang malam saya pikir cuma tuny. Padahal mun siiran lambe kan sini kesuaran siiran lambe. Sengak kacong cek tokaran sapeleen sataretan. Apa se bede kampuli cek bede sengatibi. Maraseng kok kebaitan teh andi tunya ta ekiba.
Badan apa tak ada lambak siiran nikah. Kayak mungkin ada siiran nikah buang kaset lah. Wah lambak kan aku kaset lambak ki. Ki lambak kaset kapan lah terlepas tray putra polian kin kalak sarung kemasuk pahin terus nikah kas. Kayak zaman koni keng kus lambak mage sini ka indran ni ka lambak barokah. Nggih dah bagi. Kaset ni ka lambak lebur make lagu na dangdut mun lambak esen akhirat. Hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya. Badan dihimpit bumi dan dibakar api. Sweet ya kok. Ini lagu tapi makai lagu lambok ni kasih ekakan di akhirat hadirin. Gini banggi. Penting aki mungkin. Oh bu lancang lurus celeng eri bonding. Du engak museng. Pon beli na boleh. Teti noro ulama benih nyimpang dari Quran tapi justru ustru ngarte ekor. Karena mun Quran gak dinto kau leben ajunan tak ngakui ulama hadirin, maka kau leben ajunan sepertama pakon asadiap tempat tibi neraka Allah. Nomor 2 pasti kelero. Nggih. Pasti kele. Bagaimana bisa mengartikan hadis kalau tidak ikut ulama? Orang sebagian cak norok ulama langsung norok kanjing Nabi. Ulama tak maksum, Nabi Muhammad maksum. Mun norok kanjing Nabi pasti bener, mun norok ulama belum tentu bener karena ulama tak masum. Perlu dikaoningin. Norok ulama justru keng terooninga artena debuna kanjing Nabi. Karena mun tak ngakui debuna ulama kau leben ajunan tak oning artena debuna Guste kanjeng na. Contoh kanjeng Nabi debu senikah. Al muadzinun atwalu a'naqan yaumal qiyamah. Orang tokang adan paling lancong le era hari kiamat. Tare, ya artinya ada remar ya. Tukang adan, ambu karena adan. Arapa? Takut enggak banyak budian ngak. Anapa? Debuna kanjing Nabi IRTEDB tidak mengikuti pendapat bi ulama IRTN. Saya maksud tukang adan atwalu a'naqan yaumal qiyamah le era paling lancang. Benih kapan adan pasti banyak benih. Napa artinya? Orang setukang adan cepon ulama budian emah sarta kira takillem kapelona tibi makanya nyata aki atwalu a'naqon le era paling lanceng emah sarga dintoh are sadiro dari cetak si eteng ke nikah tembek ke makanya pelona orang bedeken tabung bedeken le era bede takillem orang tukang adan lo takillem make selain takillem buni pah tukang adan le era lanceng mun pah le era lanceng poton tepa ka are ka jelas nggih. Sanika maksud tadi kau leben ajunan norok kanjing Nabi justru saya norok kanjing Nabi ini kamu tak mengikuti pendapat ulama kau leben ajunan tak oning di lembab masalah ini kau tak ngerti kau leben sampean orang adan paling lancong le era berarti budian enggak jerapah ru tukang adan punten di ulama IRTE benih kapan tukang adan pah akon lan le era lanceng tapi neng mahsar selain takillem tukang adan tak kira takillem tapi kutu al muadzin al muhtasib orang adan saya tak ifajar hadirin. Nak jemput timur nih. Salah tak ibu ajar ada seentar boleh. Cek meles ya. Apa nak boleh sopu haram borongan ada na tibi. Tikeran tibi, akomat tibi, ngimami tibi sama mumjeng bejengen nah. Dimah. Indonesia. Nak yang mbak mulai nak kok. Ya kasih banyak neng Indonesia, provinsi Jawa, kabupaten, kecamatan di sana dusunah kok taruh norok haram lo cak ngucak kok dia sing ngucak kebiye iki pun bukan kita kadang cek mbak sitik dantian sepuh ya Allah hadikiran demak ada talum datang waralah lan ada dateng mbak paha komat mereka komat paha bojong sepuh tang iding kol sanga ngudi emik adan boleh mbak Allahu Akbar. Abuh orang jumpo saya ngari etin aki gurun junah. Saya landu etin aki landung. Ke masjid ntar ke amba saya aden kol sanga aja. Wah rami, wah kikir. Siapa aden je kurang ajar papantak kaya. Kol sanga aden kemik gila kakek bayo. Membanang tenang nyempis dong. Segileng kok apa kakek. Ya kaki jala kol sanga aden kemik gelu dong.
kok ada maurib kagelo entar. Ada nih sak kagelo dena. Dah gelak sopo kok katibi. Ya ada ni kol sanga main tar kapi kagelo. Ni kebocoran jadi tadi ku lego menekan tu masjid bek sepe coba nguti aden pokol 10. Insyaallah rami. Masuk TV barang nggih. Masuk Yusuf itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nikah boleh debuna kanjeng Nabi ini. Kanjeng Nabi ketika masuk malam salekor bulan pasah kak dinto sadda mi'zarahu. Kanjeng Nabi masakkan sarungah. Jadi kamu tak nganggu ide buna ulama, apa maksudnya ini? Mayu kana salekoran, dok remah. Nurut kanjeng Nabi mun malam salekoran sarung apa seken, mayu sarung apa seken. Benih. Yang dimaksud kanjeng Nabi sadda bi'zarahu iarte ibi ulama. Kanjeng Nabi mun malam salekor bulan puasa sampai ketelasan kak dinto tak asarin ben rajina. Tapi beda masjid tak pergu beriktikaf. Makanya bahasana sadda mi'zarahu maseken sarungah. Jadi saya kocak maseken sarung ini kata asarin ben rajina. Saya kocak nurut kanjeng Nabi beni sarung lorga seken beni. Tapi tak asarin ben rajin. Dua pote maki sarung seken jak sileber buka. Kan mere dia. Mere kok. Tina palorga sarung sebentingnya masjid. Maki seken paham. Jadi kau leban ajunan benih wak. Cok norok ulama kan beda makin pendapat sini. Kata oleh norok ulama, kau tu norok kanjeng Nabi lo. Kau leban ajunan norok ulama benih nyimpang di kanjeng Nabi justru untuk paham dabuna kanjeng Nabi. Ini kau tu beda sengarte. Hadirin, kau leban ajunan tak oning. Makanya kau tu norok ulama. Jelas? Paham iki? Terkadang kan biasa makin. Seakan-akan kanjeng Nabi ben ulama ni berposisi pada posisi diametral. Menurut ulama nyimpang di kanjeng Nabi. Seakan-akan kan senikah. Punten kau leben ajunan norok ulama justru keng norok kanjeng Nabi polan menorok langsung kau leben ajunan takut tak paham maksud debuna Gusti kanjeng na boleh nek kene boleh hadis banyak asli namun dibahas kapi semalam tak mari nih kak ngiring ya kok siapa sing ngajak ngiring ki sampean kula telok jam ke Romar mulai kol 12 dah pak kol telok mun pahanan ngiding ke Roma tak melu kampung kok ne cagila wala beda janda dina Allahumma sholli ala Muhammad. Ada satu hadis seperti ini. Idza sami'a ahadukumun nidaa wal ina'u fi yadayhi. Kalau di antara kalian mendengar suara adzan sementara di tangan kalian ada wadah, fala yadhha hatta taqdi hajatahu minha. Mun sampian tempona nekuk bareng, nekuk beda, nekuk pereng pah ngiding munyina adzan, maka sempian perengan nikah tak usah sabak sampai sampian nekani hajat dari sebeda perengan nikah. Akhirnya nikah bah beda saya ngertiin. Oh, dadi ku lekuk mun asahur, tempona ada pah adzan masjid adzan subuh, maka sepereng oleh abi keng tak oleh nambah pole dari bebe. Beda saya ngerti sini kakak. Nika emekasen sabor emekasen banyak. Yang tak ngebeli kelompok gula tako efekot mau lina gula. Lu bagaimana kata ulama ahlus sunnah wal jamaah? Saya maksud nika benih adan sopu, tapi adan biasa benih pasaan. Sambian nggak mungkin ni kalau isya tempun ada je pun ulama. Terus ketika ada pah adan, Allahu Akbar. Nika sampean napa matotok deurna saya pereng napa sampean berangkat ke masjid asolat. Nika saya maksud kanjeng Nabi tak usah sabak patotok deurna geluh baru apa jeung marena. Bisa kelompok lain enten nikah adzan sepuna bulan pasah. Kalau memang hadis kak dintok adzan sepuna bulan pasah di ulama ahlu sunnah ibahas adzan sepuna ke zaman kanjeng Nabi beda dua karena kanjeng Nabi ini tukang adzan dua. Yang pertama Bilal bin Rabah, yang nomor dua Abdullah ibnu Ummi Maktum. Saya maksud adanya ke Bani Aden Abdullah ibnu Ummi Maktum, tapi adanya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini kamun aden masuk waktu tahajud. Abdullah ibnu Ummi Maktum mun aden kak dinto masuk waktu subuh. Jadi saya maksud hadis kak dinto hadirin Bani Aden subuh tapi aden tahajud. Maka napakun oleh ada Jadi mun ngiring dia buna ulama pah tepak marin. Korja arti edibi hadis nih kak. Aduh, mun pah. Nika makin raja.
Malah mun di Bengkalan pemahaman saya nggak nikah, pemahaman nggak nikah. Bengkalan nikah makin cek benyang hadirin, cek benyang. Ya termasuk kelompok juga, kelompok silondak tahlil, kelompok setandak molodon. Jadi ketika ada bekto sahur gak dintoh, mun pereng lebih de tanang. Ketika ada pah adan, maka oleh pereng patotok sepenting tak masang di tempat bebe. Nyaman mun sendiri keguk leguk kapan sahur, kuli bisa sampean sahur kacang bedai budek. Adan torot pegemet saya budak insya Allah makai asar tak mari dia jelas ki paham ki. Jadi kau lewan ajunan noro ulama gak dito benih nyimpang dari Gusti Kanjeng Nabi, tapi justru untuk memahami dawuh Gusti Kanjeng Nabi gak dito kudu ngangkui dawuh ula. Makanya kata Rasulullah, ya Mu'ad bin Jabal, ketika kau dipertemukan dihadapkan dengan permasalahan, apa yang akan kau lakukan? Aqdi bi kitabillah, Quran dia gak ada. Mun Quran gak dinto tada, baru hadis. Hadis gak dinto tada, baru ijma ulama hadirin, baru menggunakan ijtihad. Sampai makin ne kepakun kutu yang kui. Mun bedoreng katanya, katina apa hukum pasah. Maka kau leban ajunan tekun Quran beda. Ya ayyuhalladzina amanu idza ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Quran ada bu puasa wajib ya. Nggih napa nggih? Kalau ada pertanyaan susulan, katina pa hukum mamun orang apa sabah ngebuburit? Mending ngebuburit nggih? Kan beda istilah ngebuburit. Kapan ko lempak roh bah kaimbong, tar kalir roh bong imbong roh. Nyaman ngebuburit nyari malam. Ya jak debak kaimbong benih karo ngebuburit ngebes burit apa. Lah makin kalau ada pertanyaan, bagaimana orang yang berpuasa ngebuburit pah ngebes maksiat? Tekui Quran ada sempian. Hadis beda. Khamsun yuftirnas shaim atau khamsatun, ada 5 perkara yang membatalkan puasa. Ai thawabaha, sema betal nika betal gencerna gemet. Ai thawabuha, gencerna pasana tade, gencerna pasana elang. Salah satunya an-nadhru bi syahwatin, ningale kelaben syahwat. Quran tade, mun Quran tade mangken teku neng hadis. Mun Quran tade hadis tade, kada guna ulama. Contoh, dak remah hukum mun orang apa sa suntik. Teku neng Quran. Tak beda. As-saimina suntikina. Ada. Tadi mah beda ayat dak iya. Hadis tak beda. Hukum orang asuntik apa sah? Tada zaman Kanjeng Nabi tada suntik lah baru dawuh ulama hadirin. Mungkin ngangkui dawuh ulama. Zanika mun dawuh ulama secak Arab bodoh, secak Madura bodoh sampang, Ibu Siri sampang kacu bodoh secak Madura. Asma Allah se 14 tor ase kaula muci kotunganku atese berse semarosak pasah bedesa polo bernah nomor situng kamasoan benglo bengah. Dan ini kedua Ibu Siri can kitab sema betal pas nikah wusulu ainin ila ma yusamma jaufan. Setiap jauf lobeng sitembus kama idda, lobeng sitembus katabu mun esok masuk bareng betal. Lobengan apa? Lobengan kopeng. Kopeng ini kalau lobeng tembus kama idda mangka namun apa sanyolek kopeng delem betal pasana meskipun tak ada boleh lobengan ilong. Lobeng elong ini ketembus katabu, makanya mau napa sanyole elong sampai dapat ke khaisum pasana betal. Lobengan apa boleh? Raga tibi. Jenjak kolok. Tetimur sema betal pasane ka masuk bareng kajauf kalau bang setembus katabu berarti mun orang apa sane ka asuntik pasana tak betal. Arapa mah tak betal, pulan asuntik juga ada lobengan.
Kecuali saya suntik ke paloros kalau benga. Coba agak kak. Asuntik loros kalau benga ini maksudnya kopeng kan beda obat tetes. Mun pas suntik kaki ke kopeng nih kak. Masuk libet kopeng obat tetes. Wah hai kok. Dan nika bahasana bisa betal. Keng mun suntik nani ke benih kalau beng nika tak betal. Tetiru tutan. Hukum sekali toh. Mun beda Quran, teku Quran. Quran tada, teku nang hadis. Hadis tada, teku nang dawuh ulama. Jadi cok noro ulama. Loh, mun hadis tada hula benajunan mun tak noro ulama, noro asaya hadirin. Tore. Iki na bangki. Coba teku bi sampean hukum mah jual beli pulsa teku nang hadis pola beda. Beda. Ada. Hukum mah ada kacang. Hukum mah ada pao. Hukum mah ada nyoran-nyoran. Tekun yang hadis, beda hadis. Alladzina yaquluna nyuran. Mun nyoran-nyoran sampean ki. Tore teku, ini mah beda ayat nyoran-nyoran dia. Ini mah beda hadis nyoran-nyoran. Akhirnya nanti kembali kepada debunah para alim, para ulama. Jelas? Paham ki? Nyari hukum mata mancok saus hadirin. Quran ni kata ada hukum mata mancok ni. Sepora, tekui Quran pola beda ayat masalah teman cok nika. Hadis hada riksun kalau saya kato nika perkara kotor. Makanya ulama ijtihad teman cok nika hukum suci apa najis. Akhirnya itu pendapat Imam Syafi'i najis. Arapa al mustaqdar perkara secara tabiat nika gebeci. Cepun Imam Malik enggak teman cok dia tabi perkara senoro. Jadi apa jangan saya toro koceng teman cok najis. Arapa koceng tak ningkakan ajam keningkakan teman cok pada bongguan deh bu. Artena nih kejebun Imam Malik loh. Imam Syafi'i apa kun najis. Imam Malik setiap kotor nasi ekening deer gak dintok soce hadirin ben deer tak penapa. Alhamdulillah mun idem potemor dua pote ini kan norok pendapatnya Imam. Jadi setejenah kotoran nikah hukumah najis. Mau nama saya kok benteng taina benteng ibu yang bisa mbak. Iya, noro imam siapa aja. Lebih sampean masalah nikah asli noro Imam Maliki, Imam Syafi'i najis hadirin. Kok benteng mun tak buang taina najis. Kulo pun sampean ide mah kok cakalan ben benteng saya buang taina cada buang. Kok pendeng tak buang. Buktena bede dalam. Kulo berdegi burung. Menurut Imam Syafi'i najis. Untung Imam Malik ada debu. Setiap kotoran na hewan sekening deer nikah hukum soce. Jadi kening deer kia. Kok bentung Allah jauh buang eman. Keng baik. Jemoy kok. Ampo jemuan taina bentung dia. Kimun penting bisa buang, kimun cakalan bisa buang. Mun kok kendui dak dem bisa buang abi. Maki 2 minggu tak mari sekilo saya buang sampai. Makanya untung beda guna ulama nih kak. Lalu sampai makin ulama nih kasih etorok hadirin. Kau leben ajunan benih tingkatan ijtihad, tingkatan ngirengi taklid ke ulama sebisa ijtihad. Pasera beda 4 Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali. Jadi tinggal tak usah kebayi hukum tibi makin. Kenapa? Karena untuk ijtihad ini kebeda syarat tah. Makin ini tak memenuhi syarat. Makanya di Indonesia kan ada ulama yang berijtihad. Nika ditolak rame-rame. Pasera. Tapi keboleh nyaman. Insya Allah sampean ingat. Dulu pernah ada jaringan Islam liberal, gitu, yang pendapatnya tidak sama dengan mayoritas ulama. Ditolak rame-rame. Kenapa? Karena untuk ijtihad kak dinto syarat tani kebenya benih korban ulama ijtihad butuh hukum deki. Mujtahid ni kalau mbak beda 10 buang 4 kali menem. Si menem ni ke pertama Imam Hambali Ahmad ibn Hambal. Yang nomor 2 kuruna Imam Hambali pasera Muhammad ibn Idris ibn Abbas Asy-Syafi'i Imam Syafi'i. Imam Syafi'i andi kuru polenya mana Imam Maliki. Sebelum Imam Maliki ini juga ada salah seorang ulama yang Imam Syafi'i berguru dekat ulama nikah. Paseranya mana? Al-Imam An-Nu'man bin Sabit atau Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini kan di santri Imam Abu Yusuf Al-Hanafi. Abu Yusuf Al-Hanafi ini ke guru Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i akuru ke Imam Abu Yusuf Al-Hanafi. Abu Yusuf Al-Hanafi akuru ke Imam Abu Hanifah. Pasera boleh Sufyan As-Sauri ini kecukan mujtahid mutlak. Pasera boleh Daud Az-Zahiri sing liaki akabin tanpa wali tanpa saksih.
Cuman mungkin bi ulama tak ibeki angkui karena kitabnya Daud Adz-Dzahiri ini kata mudawwan, tidak tertulis. Oleh nabantan aga bintang bini tanpa wali tanpa saksi. Oleh cepon Daud Adz-Dzahiri. Tapi kan kuda ben ajunan syarat tanapaan kan tak oning hadirin. Jadi bani kornoro tak oning kotu oning syarat rukun namun bedeket apa makin gula ngalaku ngatore. Mun pahya malaki tak usah wali tak usah saksi. Abo hidempo banyak nang Khalil Yasin dia. Najak situ kakitang binile iya kakitang laki ngandung lah betul apa tak betul akhirat pun Imam Syafi'i harus biwaliyin wa syahidai adlin kutu badereng tua kutu bada dua sak rukun kabin lema perkara wajib reng Islam nuro parentah senomor situng komantan lake senomor dua komantan bini arame kau tu beda laki bini Jakarta makin beda laki abini laki dia beda kak. Dan bahkan di Indonesia hampir diresmikan hukumnya nih kak reken romendang pedangan nih kak cerok nurok ku tahu sembian senomor telok kotu bada sakse senomor empat kotu bada wali senomor menam ijaban kobul sekocak kobul pas itarema narema kedua kada dengar tertegak tepakan narema kedua padahal ngocak narema kaula narema kedua eko bodoh kok abo aja mun tepani ngeter je enak maka abidatu hadirin mun ngeter tak ning terus aki mandeman napa boleh tingkatan kaula ben ajunan bodoh dimin cerita nih ke Pak Camat dadi Pak Camat anyar isro sambutan tak lum cok dengan tak biasa ke panggung bin Allah kak me sambutan mayu bisi bini pelan epak bisi bini ongko ke atas ngeter ada kan neburnya labur. Mohon maaf para hadirin, sebenarnya kemaluan saya sangat besar. Karena ditarik-tarik terus sama Bu Camat terpaksa berdiri dan maju. Apa untuk panik grogi ini kamu kayak pidato sinutu pa pahalok tao. Mari ceramah panutup sakak dinto si bisai pada Pak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh ada apa ter. Ada mun tak kalak mik sampai sepuh tak kira turun di pentas dia. Mungkin apa nggih? Apa? Santri ngimamin gara-gara tu pandai grogi. Apa ter? Preyon sak benan pasaan pah ngelilengkon kalimat tuan. Cok dengan kalimat tu santri. Pengimami Isya tarawih. Lebur aindir make sore tu. Bukit dia ada nyangan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jang kalimat tuan nya manungku kalimat tereka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina elang saya baca illa alladzina illalladzina Bahamat Tuhan tak betah dong 5 menit illa meloloy temu dia kok bajang tibi lekas ni yo ba to dus jala santri tak yo ba kalau pai paksa dia terus aki illalladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan ngembana amin dukale na cong eko. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.
Pon. Jadi cara kanjing Nabi kak dinto pertama bagaimana? Sepertama abali dak kekur. Nomor 2 ha. Nomor 3 debuna ula. Pon. Saya lanjutkan dialog Nabi Muhammad dengan Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Lalu kata Rasul, ya Mu'ad, ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'atil hasanat tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Mu'ad, saya berpesan 3 perkara kepada engkau. Kalau kau jadi guru, yang pertama, ittaqillah, takutlah kau kepada Allah. Cek sampai jadi guru ngajari tapi tak takut dek Gusti. Apa sebab? Santri itu apa kata gurunya? Makanya dinamakan guru digugulan ditiru. Etoro, makanya sampai beristilah guru kencing berdiri, murid kencing. Oke, ongguan nih artinya murid nih secara kebiasaan tak kira lebih bagus dari guru, mun lebih coba engki. Makanya Sayyidina Mu'ad dipesan, ittaqillah, takutlah kepada Allah haitsuma kuntah, dimanapun kamu berada. Watbi'is sayyi'atil hasanat, kalau kau melakukan kejelekan, torok kebagusan, coba tuli bagus, kelero tuli pabecek. Apa hadirin? Tamhuha, kebagusan ini kebekal ngosot kecubaan. Lebat pengkir songai, wah berdereng bini mandi, keluar kembong, tuli ngala obeng 2000, reh 2000 ditang sedekah. Senyen tumereng mandi gelak mak le elang. Tanya akibi kancana. Masa? Kalau ben sedekah 2000 elang. Oh, jangan saya ngaji mal macam holil iya. Wa atbi'is sayyi'atil hasanat tamhuha. Mun mari la ko coba tuli tor bagus, kalakuan bagus japura kecubaan ki buru mari nyendemin masang 2000 ko cang mailang kence tu sana gelak senyen tumereng mandi sepentinglah anakku bagus. Oh, 2000 mailang ke tu sana ring nyendem. Iya ko cang. Kok majelis 10.000 dah kok nyendem na 5 kali ko. Benih sani ke maksud apa ong mun marela ko coba kau leben ajunan mun tak istighfar mun tak minta sapora tuli toro kelakuan bagus makle kecubaan kak dinto tak etoles makle kecubaan kak dinto elang. Nggih. Yang nomor 3 pesan Rasul kepada Mu'ad bin Jabal, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Saya ingat Mu'ad mau napolong benoreng bagus akhlaknya. Saya ingat menapolong ben orang bagus akhlakah. Ini dipesan oleh baginda Rasul. Takut kepada Allah, berbuat baiklah. Yang nomor 3, kau harus pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Apa hadirin? Kau leben ajunan orang Madura. Madura nikah mulai dimin kental masalah keagamaan. Madura nikah orang ini lai sai ben ini lai pinter benih dari hukum benih dari kitab tapi dari akhlak. Pa banyak kitab pa pinter dek keagama keng mun korang ngajar bi orang tak kira ereken hadirin. Tina mungkin tak patay ngerti ilmu. Tina mungkin ngaji nasa biasa keng mun akhlak keluar biasa bi orang emul jaki. Bener? Eki na bangki. Sampai mungkin Madura nikah yang dijunjung tinggi itu adalah akhlakul karimah. Sampai beriman keaman Madura ni keseyalam akhlak ke Habib Bahar dari Jakarta mun ke Madura luar biasa akhlak kering Madura. Habib Risik ke Madura luar biasa. Habib Bahar ke Sumenep orang ke sepeda antorong di sepeda ni tonton ka ternyata ada bensin punten akhlak ka bagus bulan bodo ulama. Goreng Madura kan ngki kak cok bolam mbak kak. Ngki napa ngki? Tak mangken sebab mulai obo. Mun mulai dimin ibu bereng ngarek. Bu, tak langkong teh. Wong lebet kan sedek lagi. Mangken bi Allah pasoki pamele PCX. Lo aglenon titit. Kula ngabala man kaman. Katina apa ho ko maaglenon ngangkui titit. Oleh sepenting mo so na titit kia. Sepeda laban sepeda, mobil laban sepeda titit. Keng mun reng ngarek cek ngangkui titit. Arapa saya ngarik jua polan tak andi titit kecuali sampean mun ngarik aku leku kak mak kita ngibe sepeda ngibe kalakson na lekah kasanting mbak yiting jadi mun berdeng lebet titit belis titit iya tak mantoman sekali bah ni kebekau obo makin kak mun tak sambil cek becek sini kemakin bahaya zaman kona hadirin zaman kona ngastet orang bil beda ke kiai
Lambok ni kemun saleh Quran bulan pas sagak din. To nyam beli ajam kuru kirim ke ade lambok. Pah tatang ke kirim. Arapah amaleman malam Lailatul Qadar. Mun asudaqo tepak ka malam Lailatul Qadar pada bulan asudaqo belum 33 tahun. Teti lambok kapan saleh Quran bulan pas nyam beli ajam. Alhamdulillah sampai makin ke Jempo Timur pan saleh Quran nyam beli ajam kiat. Engki ka? Engki kakan tibe. Lah tak ngirim ke kiai saja. Tak ngirim kon kiai. Ah kon kiai nyam beli telo eko. Lati nama kenyam beliau peto urusan kiai, urusan kula ben ajunan ta'zimul ilmi wa ahlihi. Ngaku ngaki ilmu ben orang seandi ilmu. Keremi kiai maki tak butuh ruah. Sebagai bentuk penghormatan kau ben ajunan. Makin ambu tak ngirim kak. Kata tangke tak ngirim kiai. Kacubara tak ngirim. Jo cerita kok mun kacubara. Arab boleh. Pasaan beri ngirim tak ibalus. Cagelak kakek deh buk. Bada sih dia kak. Akhirnya makin ni kemakilah telasan. Lah tak apa lebih lambat ni lah ya kan. Pun zaman konah laisal id liman libasuhu jadid walakinnal id liman taqwahu yazid. Hari raya itu bukan orang yang berpakaian baru, tapi imannya yang meningkat kepada Allah. Diuji 1 bulan semakin meningkat, makin lain. Telasan ki orang seminggu, 2 serepu bimpu kre, cecen ke lampi. Korang seminggu cocon lapor meja dia. Anak ngalak ikut pak pus cak liku lidin telasan ni. Minta abu hari ada menikahkan dengan lagi sekoton di beberapa perumahan dah. Cak kalampi mungkin. Engki buk. Malah sampai beda tak apa yang telas gara-gara rukuna pada bending reng cerejona. Polan de pada. Kalampi nak. Ki orang korang lema adiro. Letak kastok. Ibu imija. Pun beda kancana yang ke aki. Hari ya lek tanggal lamping kok sembilan lek dah ada kan online lek bernana cocok lek HP kapan datang haram tak cocok tidak ada macam apa boleh tak gelem dek ibu kuni kala lek mekerogi te pekerogi pekun yang ku ibu kau boleh kau tukang cero peloros kan benan tak apa cocok kan kok pelantang golek menceleng ada kan merah tua lek kau ero mak lek tajek paden saya beri ero cek paden ban saya dina kau ero cek paden ban saya dina cuman cek saya budi kau biasa setia tak cak aku pak kaki saya kocak deh. Patak tetodus tepak garing bini apa dina ni? Hah? Nah? Torot biasa apa suruh ngunceng kok bu? Saya tahu ngunceng silam kalem loh. Beda sih dia bu. Abu. Mi banyak pula apa beriin tempor dia. Paling iro mang ulah de enak sampo de yeun ya. Tai pun bodoh orang ko bodoh. Mun teu orang ya tiaki. Cok ko dunga teu cal-cal bisa tiaki. Bisa masang jeru mau keluar jeru. Cebu bah. Cang ni bining caun cenggi kena bahaya aja. Sudah ada pergeseran nilai hadirin. Dari zaman lembek ke zaman makin. Bu mun tak beli ke madrasah, mun tak beli ke kiai butuh kan. Sudah ada pergeseran nilai. Lembek mun bedere ngaden. Tak boleh akan tini kena niki di bireng tuaro. Allahu akbar, Allahu akbar. Ambu colok je. Iku lembek gula ge enggak. Jawab adzan je. Allahu akbar marhaban bil qaili adla marhaban bis salati ahda Allahu akbar Allahu akbar marhaban bil qaili adla marhaban bis salati ahda sani kelambe mangken alhamdulillah mun dempo pakun nyampit Allahu akbar Allah la asar kita ngarek le ego nyampit kan buntong lain zaman kau nak hadirin ada ring asumpaan billahi ada lambok paling ngepol haram tak tahu kok wis campur ngucapkan haram coba kalau benih kaki tak usah coba mungkin putaran sambian kaki sing ada cung billahi re ya tepur gelap kok pecucur kaki ongku masa benih kaki kamu nanya ki bedada iyan na barang.
Ki beda kamu nanya engkau mun saja. Banyak kan anak-anak ingin tapuk margana kamu nanya. Hero melebuja beda sosok jong kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Allah. Lain lah nak. Angkana mun tak beli ka madrasah butuh ni kah. Nggih. Mun tak beli ka kiai elang kau leuweun ajunan. Maka alhamdulillah beda madrasah di tengah-tengah kita sejam kurang 5 menit. Ngora. Je wadene bentang bini kagilengan. Korang ayun kan. Hah? Nyanyi. Tiap Surudin. Tahun datang nang kaki putra buana boy kira. Hari ya bahaya hari bodek ya suruh nyanyi dina ni. Allah, bini na siapa deh kak? Enjak bini na siapa deh barang? Nyanyi. Sul kak Sul. Hah? Oh lo papa mah jelek nyanyi yuk. Jendangku. Sudah kurangkai kata untuk menyampaikan rasa, tapi di hadapanmu semua buyar tak menentu. Letter saja ramai. Cak beli boleh bu. Kiai orang nyanyi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah ada pergeseran nilai hadirin. Tak pada makanya mun tak ibu becek boleh, mun tak sambil ibu beli boleh. Jangan jauh kau lebih najunan. Akhlak tak pada makin. Gini bangki. Lambak kering tua salaman ni sebab ke elong sebab ke bibir, makin ni sebab ke pepe deh. Bener. Ngaji lah ngucap angki. Lambak ngaji Quran biasa, mau rip sampai Isya ni ke lambak ngaji Quran, makin WhatsApp. Baca buuk ni. Bener. Lain. Lambak zaman live, kak keng makin live lambak kus orang. Mungkin apa mungkin? Lambak orang tak ada andik jeding keng mon sopu ngeding lambak. Makin andik jeding kol peto. Lambak dia mah berandik jeding tu deh. Andik jeding lambak. Mon tedu lambak asa dia gentir. Apa? Tengah malam ruah mon cukup metakin kabudin Roma. Ningkong jadi ngemper. Celing berat temur ada orang tanang sekanan neguk genti sekacer nyingkap sarung atuan koncong genti dua. Lambak makanya terap tepan mungkin lakukan biru lambak kan. Meben malam. WC tak andik lambak. Kayak tabuk ningkong di saya talon ro. Kapan ningkong cocok lalang di bobor. Kengkus bagus makai ada iya kak. Mungkin apa ki? Gus bagus lambak ada apa lambak. WC tak ada tak mungkin orang alhamdulillah. Beda kloset, beda WC ningkong, beda WC tojuk. Kita pak kering dempur emang ke WC tojuk pakunya tengkongi. Centar umroh lah pedang WC tojuk, acap sandal di atas sana. Ningkong gak teh? Iya cong. WC tojuk aja teh. Tak metu mon tojuk congkong. Jen modern, tak bisa kak, tak bisa. Kau guru bolain lambak. Lambak ni kamu sekolahan, tokol bi kiai, pleman pahatotoran. Tapok de bang rumah. Kakek tak entos cong. Tak kira tokol mun tak entos kakek. Jemun entos tak kira tokol, king kakek tak entos. Jadi mun lambak kiai ni kanukol santri ke rumah tak bengala totoran. Debak ke rumah tokol boleh bi bapak. Mangken enggak? Selte bi kiai, boleh. Kabele cong. Pelaki yang tak tahu cak kaki kompoya diwan yang mat tinggal le ko. Kompoya diwan. Enja maki saya berak leke pada. Ini kalau saya mur leke, saya lau leke jadi lagi ya mungkin. Mungkin apa mungkin? Nah, tak bisa pada. Pun lembek, apalagi ai tak kita rabu kiai. Nah doman kak, tak bengal keluar, takut lembek ni kak, takut. Mana mbok ni Abdul Majid tebat teder mah. Cak maki aja maki ai kok jang. Aja maki ai. Mun makin aja maki ai telur. Ada elang kedetung lah.
Kanang ki jak lambek ni kastete, jak lambek ya andi sabu. Aku keren. Bisa terka saya polong kampuli. Ya terakhir ke dalam. Sabu na kiai geger. Mangken andi bau. Ada yang dibagi masako ke atas. Jangan selte aku pengen ngarang. Ya kakak niat. Ya Allah. Lambek pada kocak kiai kita sempat masuk kelas Ronadoman. Nadoman. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi da'imil isani. Kelas 2. Kelas 2. Ala la tanalul ilma illa bisitatin sa'umbi ka'an majmu'iha bi bayani zaka'un wa hirsun wastibarun wa bulghatun. Kelas 3. Fi'lun thulathiyun idza yujarradu wa abwabuhu sittun kama satusradu fal ainu in tufta bimadin faksiri aw dhammu aw faftah laha in ghabiri wa in tudamma fatmu man hafihi aw tangjabbi birri syakek gigi. Kelas 4. Kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Reng ibadah tada ilmuna kare banyak kare lesoda kunana. Kelas 5 naduman giyak hadirin. Kelas 6 alfiyah qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khaira maliki. Tak bengal ambu, tak bengal keluar di kelas pun tak dege kiai rabu, kiai tak rabu. Nah teman sampai mari, dapat bekto na mule, pleman adeng borong genteng lambek nih kak. Mangken, kiai telat, kiai solat. Nah teman kana, anak teman kak, situng ongke ke atas bangku, situng neku ubak, situng neku cantik, cinder lagu na lagu demo. Qala Muhammadun wa ibnu maliki ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustaqminin syarafa. Ki Absaruddin dari dalam nyampit ki tak betah tak kempang malaen nak kanak santre ki anguan ngalak patoroan sape kok mun sape pecot langsung norok bunte, mun santre pecot ring tua nangi bare. Kasaba maksudnya. Harami lagak dintoh. Nyereng. Maka zaman akhir gak dintoh kau liban ajunan. Cek sampai nyimpang dari ulama. Karena kanjeng Nabi saya makonaki kau liban ajunan pakun norok ula. Jelas lagi. Kalau ada paham-paham yang menyatakan cek norok kiai. Kiai tak maksum, langsung norok kanjeng Nabi. Jawab kula nih kasih norok kiai, keng norok kanjeng Nabi tak oning minta ater ke kiai. Jelas. Kula nih keng teraka kanjeng Nabi, mon tak norok ulama deur masih ngerti ana gelok. Iki napa nggih? Seperti apa akhlak baginda Rasul? Ulama sing ngabala. Ketina apa cara Gusti kanjeng Nabi? Jadi kau leben ajunan ngiring ulama keng untuk entar depak de Gusti kanjeng Nabi. Jadi tak bertentangan benih kapan orang ulama pah nyimpang di kanjeng Nabi hadirin. Karena makin kan senika yang digembar-gemborkan sehingga taklid tak oleh, norok ulama tak oleh langsung kanjeng Nabi. Ya akhirnya pah muncul loh. Tak oleh tahlil, tak oleh molodan. Apa? Tak oleh norok ulama. Tekku kanjeng Nabi beda tahlil lah banja. Kanjeng Nabi beda molodan lah banja. Akhirnya pah senika seikebai pembahasan. Para milagak dintoh. Selama kita noro ulama kau leben ajunan pasti selamat hadirin. Amin. Mangkana tu aki guru-guru semolang ni kementerian Allah balanceng umur sebarokah. Santri-santri potra-potra kau ajunan sebedeka dinto mantir bi Allah ilmu na manfaat. Nak foto kau leben ajunan sebedeka dinto mantir macam lepas dunia akhirat. Sampai akhirat benih kau macam lepas dunia. Mun kau macam lepas dunia apa jual es krim macam lep. Saya macam lep sampai ke akhirat. Nak foto solihin dan solihat seandi ilmu insyaallah bakal ngangkes ring sepona iki bedek ka swargana Allah. Mantir tepa potra-potra kaula ajunan. Amin. Jelas nggih? Maju mulai. Lamun lah jelas apa galaku aku? Kocang jelas. Nggih. Orang ngonjang boleh. Ay betul gamangken. Ya mundut jam 2 kali gula benih sekalian. Baik, oh ada jam sekalian. Yang kan biasa pidato di 1 jam gak bagi madim. Kan tuh mana pidato ber-4 jam dia. 3 jam akan jadi 3 jam tak ambu sekali. Aduh siapa orang men 3 jam jak ngunceng kiai ngunceng desel bae iya.
Korla beda saudara tak kira ambu jua. Lagi di ngaki maka sampai so budut dia. Arek suruh mulai kadek baik kadek. Lanya ladok bugelak dia. Aku lagu menguncang gula boleh cek begintar aja. Tali gabungkan acem boy. Atau jam orang roja ambu sekali. Semua orang tak laku enggak gi. Semua orang. Saya nak sambil kerja saya berdepak bergelak menterbi saya kira-kira ingin kangen bahwa kau lebih ulama, bahwa kau lebih ajunan norok ulama ni kau lebih ajunan pakon bi Gusti Kanjeng Nabi hadirin. Buktena Gusti Kanjeng Nabi kak dintong ketika Muad bin Jabal menggunakan ijtihad bi Kanjeng Nabi nyata aki bener. Berarti ulama se ijtihad kak dinto bener kau lebih ajunan ngiring ulama kak dinto tepak hadirin. Jelas. Jadi kalau perlu kepada sini makin aliran-aliran ngak ni kajian banyak kak ibang kalan muncul Mekasan di bering alhamdulillah. Jadi Mekasan di Bangkalan ni kan macam beda kaitan masalah pemahaman saya tak sesuai kelaban Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mantar bi Allah iba selamat tempo timur ni ka. Keng mun ki nekuk sekan ka ulama ka uleban ajunan insyaallah iba selamat dari paham-paham saya tak sesuai kelaban ajarna Gusti Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Sekak dintok buk sabora begelak ngucak janda ngucak agajak buk takut nyangku piape Nabi sambian. Hah? Ada pemulai kia kak jangan. Wong gua nunggu eko. Ayo lah. Ini nama kia janda. Nomor du pondok ya. Ini yang nomor saya ketak langkong. Tak lar kalau ada ke puskesmas kau. Saya cuma boleh nyampi di buru. Bon, sekali toh. Menabi beda bener dari saya beda pak kebenaran mutlak fadl dari Allah. Menabi beda salah, kesalahan murni umber dari keendangan ben kebutuhan pribadi. Boleh na boleh. Sayyidina Muad bin Jabal ketika atugas dek kayaman hadirin. Periksa ni Kanjeng Nabi. Ketika ada permasalahan, napa saya gunaki? Sepertama Quran. Senomor 2 hadis. Senomor 3 ajtahidu bi ra'yi ijtihad. Artinya reng Yaman ni kedeki mun Quran tada, mun hadis tada norok Muad bin Jabal. Ketika norok Muad bin Jabal berarti kenging kau leben ajunan ngiring pendapat ulama. Jelas iki? Jadi mun mangken bah beda dabuan tak oleh norok ulama, nyata aki kau leben ajunan norok ulama keng untuk ngauningi dabuna Gusti Kanjeng Nabi. Keng untuk ngauningi Al-Quran. Jadi benih nyimpang dari Kanjeng Nabi apa buru ke ulama punten justru karena Kanjeng Nabi kak dinto semakon mak le kau leben ajunan ngereng ula. Jelas? Mayu ke kamar yuk. Bapak dengar kapi kok. Lek benih hukum maksud de. Takin ijtihad. Empanak-nak gitu. Tak mantuman. Bon. Akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.